Asibingelele esiveni seMaswati, sibingelele nakubo bonke lababukelako. Letha umusa ngokaSimelane Sibongo. Ngitalwa kaHlatsi lapha eTikwambulungwane. Ngitalwa sibababili kumake, sinemaphahla asisiwo emawele. Ngiyafundza-ke khona le kaHlatsi primary yami ibanga leliphansi. Ngiyaqhubeka ne-secondary yami khona le kaHlatsi. Sengiyahamba-ke ngiyakwenza i-high school yami e-St. Philip's High School. Ngiyacedza e-St. Philip's, ngiyahamba nge-university ngiyokwenta uthishela ima-humanities. Ngileke ngafundzisa-ke phasi isikhathi lesincane kakhulu. Ngase-ke sengiba nesihlahla-ke sengiyofika emsamo lesithi ngumsamo wemaphepha ema-archives. La ngisebentela khona nyalo. Ngikhulele ekhaya lelisemakhaya. Ngenhlanhla lenhle nje kwakhandzakala ukuthi ngiyatinaka letintfo ekukhuleni kwami. Njengemuntfu lengikhuliswe bomalume, ngakhulela ekhabomake. Ngikhule ngimuntfu lotsandza kunaka tintfo. Yase-ke nale mfundo yathi nayifika yakhandza kokuthi sesikhona lesisekelo. Sekuhamba-ke kuyashadza-ke kanye kanye. Ngicela kusasa leli thuba sengike ngicocele ukuthi eMaswati bobani. Kuyenteka abantu baphile eveni babesive, bangatati lokuthi babobani. Nawukhuluma ngebantfu lesibabita ngokuthi ngeMaswati, ukhuluma ngebantfu labangadzingi kokuthi bacabange umuntu wekuhamba ukuthi yini langabasita ngako, ngoba iSwati linako konke umdali lalinika kona kokuthi lingakhona kuphila, lingakhona kutiphilisa, lingakhona futhi kutivikela. Ngiko noma ungalandza bodokotela lababuya ngesheya kwetilwandle, ubuke tifo letikhona, ubese ulandza labomkhulu bethu nqanti lemuva ukuthi asebavuke netiphiwo labebanato. Angajika lo dokotela lobuya ngesheya kwetilwandle atsi kuningi lengakufundza kulabantu laba. Ingani labantu laba bebayihlonipha imvelo, bebatihlonipha nekwabo uqobo, bebatihlonipha. Ingani labantu laba lengikhuluma ngabo mine bebanaka, bati ukuthi kunebudlelwane phakathi kwemuntu nemvelo. Labantu laba bebanengcondvo labeyendlula leyethu, labeyati ukuthi umdali wasinakadala imvelo wase udala umuntu, wamenta lo muntu waba nguye lo ngitawutsi ngelimi lokuboleka in control of le mvelo. Yet angeke akhone umuntu kuphila ngaphandle kwale mvelo. Lekusho ukuthi sinebudlelwane lobukhona emkhatsisini wemvelo nemuntu. Kunetilwane, kunetihlahla, kunetjani, kunemifula. LiSwati letintfo leto alititsatsi nje njengetintfo nje letikhona. Liyati LiSwati ukuthi sihlahla siyakhuluma, ngoba khona sihlahla bese bakhona sihlahla lesisihlahla. Lekusho ukuthi tikhona tihlahla lekuti ihlahla nje longasendlula noma uhlangana naso, bese bakhona sihlahla lekunebantu tsite labatiko ukuthi lesihlahla lesi sinekuphila tsite ngobe nangabe sekuvele sifo tsite
nasi isihlahla lesisida kuloko iswati. Iswati liyati kokuthi kunemanti emfula, kunemanti esiyalu, kunemanti elibhodlo, kunemanti elidamu, kunemanti esitima. Liyati iswati ukuthi lamanti langa ehlukene asebenta tinto tsite ngesikhathi lesehlukene futhi iswati le. Liswati liyati kokuthi kunetshani ngekwehlukana kwabo, kunhlobo tsite letehlukene tetshani. Mhlawumbe siyalithola ithuba lekuchaza. Liyati iswati kokuthi bukhona tshani nobungasikwa ngelisikela lebudzinga kokuthi nabuyosikwa akuyi bantu besilisa, kuya abantu besifazane, akuyi umuntu wesifazane losaya emfuleni, lohamba phambili nasiyosika lo tshani lobo kuba ngumuntu wesifazane losangasayi emfuleni ngoba ufike abukhe ngetandla. Liswati le. Bobani labantu laba? Asenginikhumbude ukuthi nawukhuluma ngeMaswati, laseSwatini lakhuluma Swati, laholwa inkosi Mswati, lo liSwati, lokhuluma Swati, lo seSwatini, lo weMaswati. Lohlala njalo aphethe induku leliswati kuze atohola lesive seMaswati. Ukhuluma ngebantu le umdali wathi nakadala wabenta baba inhlitiyo yakhe. Ingani umdali akatifihli tintfo, buka phela. Umdali uthi nakadala udala emave abamanyenti. Ngisho ngani ukuthi wadala abamanyenti? Bekati umdali sengakabi khona scramble for Africa. Bekati ukuthi siyawugcina sentekile. Ngiko wati ngekwetilwimi tethu ukuthi ngaleti lwimi letehlukahlukene siyawugcina sisemaveni lehlukene. Wati umdali ukuthi daba nemave lamabili lengitawenta abe nemasiko lafana nawo kanti ehlukene lamave kwekuqala lokho. Kwesibili lamave langa anebantu labahlukene nangelibala. Kwesithathu lamave langa ataba nebantu labatawuba nemasiko lapho se-afane kanti abafanani. Live leMaswati, live laka-Israyeli. Bathi kwapitwa Moses, kwathiwa Moses ufuna akhulule bantwana baka-Israyeli. Isizathu lesithi phela abantwana baka-Israyeli bebaseveni lebugcila. Kuthiwa Moses bathi nabambita wabona sihlahla sivutha. Wathi nakathi uyasonzela Moses kwathiwa unale tinyaweni takho, wathi ngetimbadada kwathiwa tikhumule ngoba indzawo losonzela kuyo ingcwele. Wakhumula imbandada takhe Moses wasonzela duze nesihlahla. Uphetheni yeMoses? Wathi ngiphethe induku. Yijike phansi, wayijika phansi yaguquka aba inyoka. Wabamba inyoka yaguquka aba induku. Kwathiwa leyo nduku Moses yetimanga uyahola ngayo abantwana baka-Israyeli. Akhona emakhosi emaveni. Banenkosi eMorocco, banenkosi eNgilandi, banenkosi eLesotho. Kepha onke lamakhosi kulamanye emaveni ngwabala akayiphathi induku. YeMaswati kuphela inkosi lethi nayibusa live ilibusa iphethe induku yebukhosi. Le nayo iyati ukuthi le nduku lengiphethe le live, lelive lengiphethe le sive, lesive lesilengiphethe lesi bantu, labantu laba lengibaphethe laba bantu labangephansi kwami. Kuthiwa bantwana baka-Israyeli nabaphuma eveni lebugcila bebahamba nemphongolo wesivumelwane, the Ark of Covenant. Nawuthi uyabuka eMaswati ubuka letive letihlangene kwakhiwa lelive leMaswati, uyabona lokho ukuthi lo mphongolo wesivumelwane, the Ark of Covenant,
labo uhamba nalaba baka-Israyeli. NalaMaswati kusho ukuthi nawo angiso lesive lesingcwele. Ngasiphi isizathu? Kuthiwa umphongolo wesivumelwano bebathi nabahamba nawo ebusuku bakhanyisela, bafuthumeta futhi nakumakhanda. Emini boba lifu wentele ukuthi labahamba khona kutaba nemithunzi. Lalela phela emalangeni atsabuka embo nabatinanatela. Bathi Dlamini locedzela ibombo ngekhehletela ukubophelela okuhle emfuntini wefike eqanzaneni wenaba dlubulomhlumlangeni. Sidlubula dledle saka lobamba sona sithi sibapha sibe sibadlubulisa. Awuqedwa yenkosi namatalatala wona wamthani yona wayihili none lwake khani tsafeni Dlamini longadlivu sabumqondo ngafila ayo Nkosi Dlubi Mlangeni kwala. Bathi sicedzela ubombo sihlehletela besibophele lokuhle emfuntini. Lo mfundi yi-Ark of Covenant. BakaSimelane bathi siqikele isilulu sathi sawufika enkalaneni. Lesilulu yi-Ark of Covenant yebengu. Kuveta ilo, kuveta kokuthi awukho umehluko lovelako na ungena ujula emkhatsisini walaba baka-Israyeli nalaMaswati. Banye labantu labo bayinvo yinye. Ingani Moses uthi mine angikwati kukhuluma nje. Moses utalwa nguyise nenina nje. Bamfihla ebhaskidini lelakhiwe ngemhlanga mlambo. Umhlanga akhona onke emave lanemakhosi. Live leMaswati kuphela lelitakutshela ukuthi umkhosi wemhlanga kithi uyakhuluma. The reed dance. Ngiko thine singeMaswati i-reed dance ayikho ngaJanuary, ayikho ngaMarch, ayikho ngaJune ngaJuly, ayikho i-reed dance noma ngangini. I-reed dance itawuba nakuqala umnyaka wethu thine eSwatini. Le umnyaka wethu uqala nini? Uqala nakubuya tinyoni titobeka tidleke lesithi ngibani nguSeptember yinyoni. Lo Moses lo ufihla ebhaskidini nje lelakhiwe ngemhlanga mlambo. Ngiko eMaswati athi sine sitawu celebrate ke lo mhlanga. Sine reed dance. Khumbula phela sinokhuluma ngeSiswati ukhuluma ngemhlanga ukhuluma ngani? Sikhulisa umntwana wentombi thine ngemhlanga. Thine umhlanga sibiya ngawo sakhe emaguma. Nendlu thine singeMaswati sithi nasicala kuyifulela lapha eTulu sidlale umhlanga sibuyise etshani ngeTulu. Thine nasibuyisa umuntu noma senyusa umuntu wesifazane lomcoka ekhaya ngugogo kadze ahamba emhlabeni soyangcwatshwa sesiyamenyusa umkhulu siyambuyisa sisebenzisa umhlanga. Ingakho sithi wena uhlanga lwangwane. Lekusho ukuthi ngeMaswati lanenkolelo lethi umuntu weqala loba khona emhlabeni wavela emhlangeni. We originated from the reed. Ngiko umhlanga ngoba ukhulela enzaweni lelitete lenemanti. Sidawuthi akuhambe umntwana wesifazane ayawulanza umhlanga. Ngani? Ngesizathu lesithi ngoba umhlanga ukhulela enzaweni lelitete. Litete linemanti, emanti ayimpilo. Impilo isuka emantini leni ngoba nemuntu aze abe khona emhlabeni usifakazelo semanti ngoba umuntu ngesilumbi uyiproduct yemanti sperm. Umhlanga ukhula uye eTulu unemalunga langalingani. eTulu umhlanga unesishakato. Lamalunga langalingani ashota igaba lithanjwa umuntu nakaya ebudzaleni. Lamalunga langalingani ashota igaba lithanjwa ngumntwana wesifazane nakaya ebudzaleni. Ngiluswane ngisizanzane ngilitshitshi ngiyintombi ngilichisa.
ngiyingquqe etulini esishakade lisho ukuthi sengilungele umendvo nebudzala digaba leli bobani emaswati phela ngibo labantu laba labatakutshela ukuthi Moses bekahola abantwana baka-Israyeli nje wathi I'm not an eloquent speaker kwathiwa uphetheni wathi ngiphethe induku ijike phansi wayijika phansi yaguquka kwaba inyoko wayibalekela bamba umsila wabamba umsila Moses yaguquka lo msila waba induku. Inkosi yemaswati ihola sive iphethe induku yebukhosi lanikwa yona ukuthi akahole ngayo live ngikuthi nesilive siyakuhlonipha bathe nabafika eveni lesithembiso singakafiki lapho khumbula Moses lo wabitwa akafikanga Moses eveni lesithembiso kuthiwa wenyukela etulu entsabeni Mount Nebo wabuka wabona phambili labe kufanele ukuthi aye khona waphelela khona Moses. Nangabe Moses akafikanga eveni labitelwa kilo waphelela etulu etintsabeni Mount Nebo ngiko emaswati athi Moses lo lophatha induku yelive the king ngeke simgubhele umgodi sidamenyusela etulu entsabeni simfake ngekhathi emgedzeni leni ngoba nguye Moses welive ngiko Swaziland eSwatini is a king. Singemaswati sibobani engani ukhuluma ngemaswati ukhuluma ngesive bantu labangasati ngisho netive letingaphandle atati sikhuluma ngabantu okhuluma ngemaswati ingani bathi nabefika eveni lesethembiso bafike bakha lithempeli kuleli thempeli labalakha kuthiwa kwakunelithempeli labalakha labalapha ekhathi kuthiwa i-Holy of the Holies akungeni noma ngangibani kungena umpriest abeyedwana kulenye verse eBhayibhelini encwadini lengcwele kuthiwa kwakungena umpriest Eli abayedwana athite emaswati nakafika la bafike bakhasibaya kwasela ngekhathi esibayeni November December January kuma inhlambelo singayifananisa ne-Holy of the Holies leni ngoba akuyi noma ngangibani lapho ingani kwakona lokuhamba kwabo bantwana baka-Israyeli kuthiwa bebahamba bashuka nje bebahamba nemphongolo wesivumelane the Ark of Covenant le Ark of Covenant esikhuluma ngayo la sikhuluma ngemfundi bakaDlamini umfundi uyini akasuka matalatala eEmbo uyise Ngwane uthi mfana wami ngikuthanzile indlela lokhulume ngayo uyabuta matalatala uthi yebabe Ngwane Nkosi weqala ngikhulume ini mina lo yithanzile ngitsiteni uyaphendvula matalatala uthi ngitsiteni kuwe babe lento wayithanza inkulumo yami na uthi Ngwane ngikuve kahle mina nangibita nemnakeni lomdzala Dlambula nginibuta bafana bami ngithi nifuna nginenteleni ngakahamba wathi Dlambula bukhosi bami sale ukuletha kimi wambuka wena ngeliso lekumhlonipha ngathi nangibuta wena ngathi mfana ufuna ini waphendula ngelivi lenhlonipho wathi akukho longanani babe lengakuqela ngaphandle kokuthi ungibusisele umhlabathi ngithe ukhona kondla inkosi yami matalatala njengoba yena sekaqelile waqila bukhosi angeke ngivume inkosi yami ihambe iye ensimini iyawusebenta ngikhona mina ngakubona kukhula ngakubona
ukuhlakanipha kuwo. Akuthatha ngelinye ilanga ngaphuma nawe ngathi asambe mfana wami ngiyawulayela timfihlo tami. Njengoba uyangadi mina ukuthi ngiphiwe timfihlo, ngiphiwe nekubona tinto ngemaphupho. Engabe basekhona yini bantu labasebenzisa sibongo sakadlamini labatiko ukuthi umuntu walesibongo lesi ubona tinto ngemaphupho tenteni? Sehla senyuka mfana wami sagudla tintsaba. Sehlela nasemaweni mfana wami sagudla imifula. Tavela tintsaba mfana wami tisimemeta. Sase siyaqhamukile emahlathini lamadima ngase ngiyakulayela ngathi mfana wami sithathe lesihlahla lesi. Ngithathele imbanzi lapha. Ngithathele emaqembe kulesa. Ngikhelelelesa mfana wami uhambe naso. Ngaphuma naye saphumela esigangeni sabuthola tshani lobehlukahlukene. Ingani siyigudlile imifula, sathi gudla tintsaba sawagudla emawa, sabuthola tshani lobehlukahlukene. Ngase ngiyamfundzisa matalatala ngathi tshani behlukene. Kunemisimeto lehlukene futhi. Bungaba khona mfana wami tshani lotabuthatha ububeke ngeti kwakho endlini ulale la ngekhathi. Kube khona mfana wami tshani lotabuthatha ubuhlanganise wakhe indlu letawulala inkukhu letawutalela kuwo. Jase bakhona tshani mfana wami lotawusina ubuhlanganisile utabe wakhatitsha lotatisebentisa na ute kudlela. Bese kuba khona tshani mfana wami lokungasibo tshani nje njalo. Inganibona sebunemisimeto tsite lekufuna ukuthi wathi ukuthi abulandva noma ngangibani lo yabulanza lo tshani lobo ubulanza asesimeni tsite sekubulanza. Njengoba kusiye wonke umuntu unelungelo lokubulanza lo tshani lobo. Ngiko angeke abulanze ngelisikela utawuhamba netandla takhe njengoba tinjalo abudzingi mukha abudzingi isikela budzinga tandla temuntu. Kohlanganiswa konke lokhu kwakhiwa umfundi. Ngase ngiyakutshela mfana wami ngathi umfundi uphathe unakekele uhloniphe. La uyawubhidlika khona ndvodzana yami lona mfundi. Ngila uyawufike wenabe khona ngobe kuyobe kuyindzawo lengunikete yona. Asekhona yini emaswati namhlala tiko ukuthi umfundi wanikwa abantu. Kwatsiwa kubo la uyawubhidlika khona niyawukwenaba. Aniyawunaba ninodvwana niyawunaba seninebantu labangephasi kwenu. Labo bantu labo niyawubanaka niyawubanakekela. Engaba sekhona yini emalangeni latiko ukuthi kwathiwa lo mfundi uyawubhidlika endzaweni lapho khona niyawube seninebantu leniyawubanaka nibanakekele. Nisabanaka yini? Nisabanakekela yini? Nisanaka yini? Nobe senihambe netidvumo tetikhatsi. Nisamkhumbula yini somhlolo ukuthi watsini kini? Ngisho somhlolo sobhuza kwekuqala 1815 to 1836. Nisakhumbula yini ukuthi wathi na ufika umculo nendilinga nikhethe ini? Nisebambelele kuloko yini? Nisekuko yini? Niyakhumbula yini ukuthi na ukhuluma ngemaswati ukhuluma ngabo bani? Sikhuluma ngebantu la, sikhuluma ngesive. Le
Moses watala waba yedwa kunina. Awukhumbule Maria. Ukhumbule uyise unina wa Isaac. Unina wa Isaac wabamba Isaac waba yedwa kunina. Khumbula John umemetela kufika kwaJesu uyedwa kunina. Ngiwo eMaswati athi inkosi ayelami, inkosi ayelayo. Inkosi iyawutalwa ibe yodwana kunina. Ngiko iyawukhona kulibusa live. Asekhona yini eMaswati lathi ukuthi phela umdali wathi nakadala lizulu. Wadala live, wadala sive, wenta lesive lesi nalelive leli. Kwaba live lelifana ncamashi nelizulu. Sisho ngani ukuthi live leMaswati lifana ncamashi nelizulu? Sisho ngobe nawubuka lizulu lelesiya kulo nasendlula emhlabeni. Lelive leMaswati lingumfanekiso walo. Ingani umuntu nakangawa phansi afe, umphefumulo wakhe sithi wedlula emafu uya ezulwini. Umphefumulo womuntu uphelela ezulwini. Awuyi umphefumulo wemuntu ngale kwelizulu, ngoba ngale kwelizulu sesihlalo samveli ncanti netingilozi takhe. Ngale kwelizulu sihlalo sebukhosi. Qhamuka nami uqhamuke eveni, uqhamuke ngephandle uthi ngisafuna kuvakashela sive seMaswati, ngisafuna kuvakashela live laseSwatini, ngisafuna kuyawubona laMaswati. Sithi ufuna kuqhamuka kahle ngoba na uqhamuke kahle uqhamuka ngenhla awuqhamuke ngentasi. Uyawungena ligede lekuthiwa iOshuk na uqhamuke kahle. Wedlule idolobha kuthiwa kuseMbabane, capital city of Eswatini. Nawuphuma eMbabane wehla intsaba kuthiwa kuManagwane. Lenzama lo yehlako kuManagwane uyathanza kawuthanzi, nawehla yona utawedlula indzawo lekuthiwa kuseMafini. Ngale kwaseMafini utawufika endzaweni lebitwa ngokuthi kusezulwini. Ngisithe mina umphefumulo womuntu udlule emafu uya ezulwini. Ingani ezulwini kunemahhotela lamanyenti. Ngiko live leMaswati litiqhenya ngemahhotela lotofika wakhanze ezulwini, njengobe sithi noma sifundza incwadi lengcwele sathi kokuthi ezulwini nasiyakhona siyabe silala emahhotela kaNokusho, njengoba nasezulwini kunemahhotela kaNokusho. Kuthiwa ngale kwelizulu sihlalo samveli ncanti netingilozi takhe, njengoba nangale kwelizulu kuthiwa kusihlalo samveli ncanti netingilozi takhe. Ngale kwelizulu kunaseluthithini kungenakalozitha sesihlalo sebukhosi leso. Nisadati yini ningeMaswati ukuthi nibobani? Nisanati yini lona lelive lenu ukuthi lakhiwa njani, labekwa tisekelo talo kwathiwa likanjani? Nisanti yini ngokuthi umdali wasi nakabumbanini ningeMaswati bekanti ukuthi ubumba bobani? Yebo ngwane.